PWD Minister Pu Vanlalhlana Sairang sihhmui kaya aTlawng leido ani vanga Kawngpui khar ani chu dawh sham turin mipui angena ruah man anga nakalpui ani chuan kar le chungin leihi dawh kai man be se ani thu asoi lengpui pan na aTlawng leido meka leirem khom chu hlotling taka dawh fel ani thuai theinan voin khana enchin na trial run nei ani a hei PWD Minister hiana hmuna a enpui ani Pu Vanlalhlana chuan leido mek hi thiamna changkang tak mangarem khom leido ani awangin hun engemaw chen Kawngpui khar angai chupoi ati thu soin inkalpona thale rin tlak zok an nei theinan he Kawngpui zo thin tu mi pui te chu hun rei lo te chung lo la do sham turin angena ruah man anga na kalpui ani chuan kar le chungin leihi do kai man be se ani a leido kaya tangani za som ni chungin lir thei engchi po zo theya hun man tumani thu asoi tlawng leihi network inclined archbishop manga do ni in kumsang ni som pani march ni som ni pasari atang khan delhi a podar infratech private limited in an thok chana he project kalpuina atan hian Ministry of Road Transport and Highway atangin chengveibel se somthum paru point pakwa ruwa manani PWD Chief Engineer Pu Vanlalhlana soidanin tlawng lei thar tur hi ton zali somnga velarit ni in meter somkwa athuya ni a leihi shui manga khai phei ani dona minute khata centimeter som thum zel do phei ani anga darka ruk chunga do fel man be se ani